what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding. So for today's video, first time namin ulit lumabas. Saan ka pupunta? Toledo. Pupunta kami sa... Pupunta kami sa Toledo. So guys, so ready na mi guys, no? So nag-wait na lang mi sa mga kabro. Ang idol ko. On the way na sila. So, ito na. Asa na ka ato? So guys, ato na kami. Saan tayo, oy? So, Sa puso mo. ay, surprise lang talaga tong lakaw na to, ay. So, ngayon, is a surprise. Sana ining. Surprise na Ang namin. mamshi. Game! Now, sakay namin na, sir. Adlaw sa'yo. Hello, love. Hello, love. Goodbye. Ay, pupunta na tayo sa... Saan tayo pupunta, Atinich? So pupunta na kami dun. I-surprise na namin si Mami Jingjing. Yes. Sige na, ato na ito, please na ito. Ito si Miss Balaya. Tam nga ang tagda. Ina mo ang bisa. Na-prank juga ako nila itong bonggang-bongga. So karon ako na pa prank nila. So magpa-as-if ko nga di ko managad nila. As in di dyan ko mutingog ginikaan nila. So I hope nga successful akong prank karon. And I hope nga di sila masukot na ko. Ay mga kabros, it's a prank. I love you mga kabros. Shout out, So as of now, happy na sila. Punta na sila sa Yan ang ulam namin ngayon. Ikaw maayos sa vlog, sabi sa vlog. Advance sa birthday ni mo, no? Happy na yung birthday ka. Kain talaga. Sa 30 niya maghikay na. Oo! So may hikay, maginasal ka. Ay, sumama pala ng tatang tulog. Yan, sa may gusto ni mo nga gift. Sa kakis nga, beer. Napupuga din natin na. Ano ba sa kakis ni beer lang? Asa pa mga Meg? Go. Ha? Go na. Welcome back to our channel. Ha? Welcome back. What's up mga Meg? Yeah. Welcome back to our channel. If you are new here, suot ko ni ma. Mag-vlog man ko. Hey, what's up mga Meg? What's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding 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 ding. See you later. Ready na? Ready. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts, in which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit, Amen.
So, ngayon guys, uuwi na tayo na. Uuwi na kami. Kasi tapos na yung bakasyon namin, di ba? Isang araw na bakasyon. Babay na, Nits. Kita yan sa loob. Siksiki na siya, no? Nawa na, oh. Chain po, chain. Chain. Chain pa, do? Kaiser po, kaiser. Kaiser po, Kaiser. Babay na, Kay. Alright. Okay naman, Meg. Later. Hey, what's up mga Meg? So, nagkita na mong niche ng hit. Dumi nga na dyan ko niche mga Meg. Niche nag-grade inilpod. Yeah. No. Hey, what's up mga Meg? Chin. Alayahay dyan kay ano? Bata tayo. Alayahay kayo dahil. Right? Yahay kayo si Chin. Hello mga Meg. Naulit na din may gahapon gika nila Tito Ining. Kay dito rami natulog nila Mami Jingjing, mama ni Tito Ining. So thank you so much for watching mga Meg. Kay dili pa ko maka-vlog mga Meg. Matulog sa akong mga Meg and thank you again. I love you all. Shout out sa taga-istasyon Maslog Danao nga sila Frank Martino, sila na ati Ganggang, ati Ninette, ati Darling Jo, Aika og Nayela, Niva og Ma'am Nini. Uy. Shout out Court the Vlogger, Ita Brackmare from Germany. Jawa! Anita Nita Jawa! Lens Varon from Dubai. Jawa! Manita Nita Jawa! Ibaho Trangja family from Beliran province. Mary Joy Danyas. Court John Pantonyal. Arceli Banwing from Davao. Saniboy Pitralba from California, USA. Ronaldin Silva from Bahrain. So that's it mga Meg. So naapailas. Carter Hinay from Qatar. So that's it mga Meg. So naapagilas. How to cook food. So that's it mga Meg. Nalo sa sunod. Chrisville Arrow. So mga Meg, please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell. Ting ning ning ning. So naapay love. Thank you. Sophia Tan. And I thank you. So naapagilas. Shout out sa Tita Joy na first day sa work. So shout out ni Tita Joy nga first day sa work. Eileen Phil from Riyadh. Napagilas. So, ginahan mga shout out sa Nation. Bay Akisa Vlogs. Bye-bye! Napagilas! TC Pandan. And I thank you, napagilas!